pakawan em nagungarket adat makanawan siya kinay dawatan agyaman na amuak ni Jesus kukuha na isut kukuha ketal na punpunwena ket amu nga urayan na ijay ordan bumarasiwa na minsan saan kung amu biag ko ba sulko na punpuno em nasabat ko na minsan ni Kristo ket itanda ka nga gayem ko agyaman na amuak ni Jesus kukuha na isut kukuha ketal na punpunwena ket amu nga urayan na dijay ordan bumarasiwa agyaman na amuak ni Jesus kukuha na isut kukuha ket